nggih. Sanewawu sampun dados niki muglang pasti gelang kebutar jika ada harapan sarang sami niki sami sana hadir niki wantah memberikan doa restu niki majang regdang pati bekali yen niki kedasaran do suka sama suka pasti kau niki jang sakit prajuru dan purun pacang nyaksirin dari sesama makin ngawit tanggal 23 Oktober 2021 puniki sekadi kadek mita niki tunas titiang ketus titiang saking cacah jiwa niki pacang unggahang titiang ring cacah jiwa titiang kaler ring banyar dinas kerta ring banyar adat kerta.